sankcije papreno koštaju Evropu. Ministarstvo saobraćaja Ruske federacije saopštilo je da su odluke jednog broja stranih država o jednostranom prekidu letova za ruske aviokompanije imale izuzetno negativan uticaj na građane ovih država. Dodatni troškovi za prevoznike u 19 zemalja, počevši od SAD-a, Kanade, Ujedinjenog kraljevstva, Austrije, Belgije, Mađarske, Nemačke, Irske, Islanda, Španije, Italije, Letonije, Luksemburga, Malte, Holandije, Finske, Francuske, Švajcarske i Švedske pod ograničenjima na korišćenje vazdušnog prostora Ruske federacije iznose više od 37 miliona evra nedeljno. Kao rezultat to podrazumeva povećanje cena karata i prevoza robe, što neminovno pada na teret putnika i špeditera, navodi se u saopštenju ministarstva.